Vožnja terenaca po bespućima u Srbiji je postala aktuelna tokom prethodne 2 decenije, a u posljednje vreme ima sve više poklonika. Off-road karavani ili džipijade u raznoraznim varijetetima i u svim godišnjim dobima organizuju se u mnogim krajevima Srbije. U tom smislu naročito su pogodni brdsko-planinski predeli, odnosno tereni koji svojom konfiguracijom zadovoljavaju ekstremne kriterijume. Za pripremu dobre džipijade neophodno je poznavanje prirode, mašina i ljudi. Ako domaćin uz to ima odlične organizatorske kvalitete i posjeduje duh druželjubivosti, onda je pola posla već obavljeno. Jer iskusnim učesnicima okupljanja ljubitelja džipova, pored atraktivne trase, veoma su bitni druženje, opuštena atmosfera, dobra zabava i štimung koji prati džipijadu. Zato je Beli karavan Pešter Uvac 2011. tako i počeo, u restoranu hotela Bor u Sjenici. 1. februarskog vikenda tu su se okupili ljubitelji vožnje po bespuću iz mnogih krajeva Srbije, ali i drugih zemalja iz susedstva. Susreti starih drugara i nova poznanstva, muzika i dobro raspoloženje bile su odličan uvod i priprema za ono što će uslediti narednog jutra. A ujutro, na platovu ispred sjeničkog hotela Bor, desetine parkiranih terenaca raznih tipova, snage i opremljenosti, kao i njihove posade koje se spremaju da krenu u novu avanturu, ovoga puta po pešterskim vrletima. Glavni organizator ovog belog karavana, Sretko Kovačević, otkriva nam kuda ćemo proći. Sretko, evo sve spremno za početak ove džipijade, bele džipijade ovdje u Sjenici. Belog karavana terenskih vozila, Pešter Uvac 2011. Sad se trenutno nalazimo u Sjenici, hotel Bor, i odavde formiramo kolonu koja će biti preko 30 vozila i krećemo selo Uvac, zatim selo Lopiže, selo Gonje, Trijebine, Caričina, Dujke, Ražeginja, Krće i Dragojloviće. Znači, ukupna trasa će iznosi oko 68 km, s njim što učešće uzeo baš masovno veliki broj vozila, od toga spremnih vozila i profesionalnih takmičara, kao i klase turista. Dobro, ovo neće biti takmičarski karavan? Ovo je promotivno-turistički karavan, klasični nema oblik takmičarskog karaktera, znači nema čisto karavanska vožnja, druženje, upoznavanje i promocije sjeničko-pešterske jedinice. Je li teška staza? Staza nije teška, nije zahtevna, ali opak je, sama reč terenski govori da nije ni bezazlena. Znači, bit će dobrih izazova? Biće dobrih izazova i dobre avanture. Evo ruka Sretko i idemo naravno da pokupimo ovu ekipu. Iako je 10 stepeni ispod nule, Čikiju, jednom od pomoćnika u organizaciji, izgleda da je prevruće. Hladno? Ne. Kako nije hladno? Kako će biti hladno na -9, hladno. Koliko je jutro sve? -9. 9, ali nije će biti gore da budemo išli. Kako će se brzo ispostaviti, Čikijeva uloga je izgleda, što bi deca rekla, da pravi cirkus. Dele se učesničke nalepnice sa brojevima kao i promotivni materijal karavana. Posade obavljaju poslednje pripreme za polazak i dok čekaju na start, znatiželjno zagledaju vozila drugih učesnika karavana. A među terencima je svakojakih džipova, od nekadašnjih vojnih kampanjola, pa veoma popularnih Niva do naročito pripremljenih 4x4 vozila koje njihovi vlasnici koriste samo za vožnju po bespuću. Sa nestrpljenjem iščekivani znak za start je dat i kolona je krenula. Karavan je prvo prošao gradskim ulicama kroz Sjenicu.
Ubrzo, napustivši urbanu sredinu i prigradska naselja, terenci i posede su sa asfalta sišli na makadamski drum i krenuli kroz seoski ambijent. Za ljude koji žive u gradovima, tu su počeli da se smenjuju nesvakidašnji prizori. I da se događaju nesvakidašnji susreti. Uskoro za učesnike džipijade sledi i prvi izazov, doduše ne pretežak, ali u određenoj meri zahtevan ispit. Prelazak preko zaleđene reke. Nastavljamo ka brdima koja se pomaljaju ispred nas. Jedna posada očigledno ima problema sa svojim vozilom. Uskoro se cela kolona zaustavlja kako bi se tim ljudima pomoglo da otklone kvari i nastave dalje. Dok se mašina popravlja, koristimo priliku da čujemo utiske učesnika karavana. Prvo srećemo gosta iz Rožaja u Crnoj Gori koji vozi četvorotočkaš, ali ne džip kao ostali, već kvad, što po mrazu nije ni malo prijatno. Kažite mi, da li je za ovo pogodniji kvad ili džip? Vidjet ćemo danas. Danas ćemo vidjeti. Probat ćemo i jedno i drugo, pa ćemo vidjeti. Na kraju. Hvala, sve najbolje. Hvala Jana. Srećemo i naše stare poznanike sa jednog od mnogobrojnih reporterskih pohoda. U ovom karavanu džipova evo je i ekipa, i to profesionalna ekipa iz specijalnog rezervata Uvac. Dobar dan. Dobar dan. Srećemo se eto u drugačijim okolnostima, na drugačijem terenu nego kad smo pre snimali supove u rezervatu na Hranilištu. Jeste, drago mi je zbog toga, ono je bilo neko lepše vreme. Drugo, drago mi je da upoznate ovaj naš kraj i u zimskim uslovima. U neku ruku, samo ću još ovo reći, mi smo i domaćini ove manifestacije, pošto dobar deo staze ide predelima rezervata Uvac. Koliko vam koristi ovo učešće u karavanu, malo ovako za relaksaciju, ali možda i za vežbu? Da obilazite teren? Odlično, odlično. Drago nam je da se okupilo ovoliko ljudi, ovoliko ekipa iz raznih krajeva Srbije, Crne Gore, vidimo i jako smo zadovoljni i sretni zbog toga i nadamo se da će ova manifestacija neće se odigrati samo sada, nego da će postati tradicionalna. Odlično, momci. Vidimo se na cilju. Važi i srećno i vama. Pozdrav. Sve najbolje. Pošto je kvar otklonjen, nastavljamo uzbrdo snegom zavijenim šumskim putem. Uskoro ulazimo u Četinarsku šumu koja pod snegom i osunčana pred zadivljenim pogledima otkriva sliku prave zimske idile. Na jednom pravcu zastajemo kako bismo sačekali posade koje su u zaostatku, pa pošto su se svi prikupili, krećemo dalje. Vozimo planiranom trasom, prolazeći kroz veoma interesantne i lepe predele netaknute prirode. Izbijamo na proplanak, gde je za one koji to žele predviđena ekstremnija vožnja nego na obeleženoj stazi. Ovo mesto nudi izazove kojima neke posade jednostavno ne mogu da odole.
Posebno se u tome ističu Boski i Niša, poznati beogradski off-road vozači. Ovde upoznajemo i najmlađe učesnike džipijade koji su na beli pešterski karavan stigli iz Nikšića. Dobar dan. Dobar dan. Pa vi porodično krenuli na džipijadu. Da. A kako se najmlađi član zove? Anastasija. A ti? Ovo je Anđela. Ja sam Dijana i suprug je Vasko. Odlično. Je li ovo Anastasija prvi put da ide sa vama na Jeste. džipijadu? Jeste. I kako podnosi put? Već ona po planina, noćeva i šta ljeti. Znači nije prvi put da ovako se nađe u prirodi. Ne, ona je sa 5 mjeseci već noćila po šatoru. Odlično. Koliko ima? Godinu i 2 mjeseca sad će. Evo ovde još jednog od najmlađih učesnika. Koliko on ima godina? 2 godine. Kako se zove? Andrej. Andrej, pogledaj malo. Odlično, da te vidimo. Vi ste također iz Nikšića, kao i ova posada ispred vas, u kojoj je najmlađa učesnica. Po prvi put da ide ovako na džipijadu. Pa nije. Kod nas u Crnu Goru smo više puta. Koliki je bio kada ste prvi put ga vozili džipom po ovakvim terenima? 6 mjeseci. Sa 6 mjeseci je učestvovao na džipijadu, svaka čast. Šta mislite, da li će jednog dana da krene vašim stopama? Pa nadam se. Jel se plaši, kako reaguje? Lijep, normalno, ništa. U međuvremenu jedan terenac se zaglavio. Tačnije, prilikom pokušaja da se izvuče iz kaljuge, desio se defekt, pa su prijatelji priskočili u pomoć. Pošto kvar može da se relativno brzo otkloni, dogovoreno je da se tako i uradi. Kolona će nastaviti polako dalje, a posade koje budu ostale zbog popravke pridružit će se karavanu kasnije. U nastavku prolazimo kroz šumu breza, koja pod snegom izgleda kao da je ovde preslikana iz neke vrlo maštovite bajke. Iz brezovih šuma izlazimo na široku čistinu, a zatim prolazimo kroz živopisan planinski kraj. Usput, naročito na usponima, oni koji na vozilima nemaju baš najbolje gume prolaze vrlo teško. Ponovo zalazimo u šumu, gde se ovoga puta zmenjuju breze i četinari. Ponegde na kratko zastajemo kako bismo uživali u lepoti prirode ovog kraja. Pošto se u karavanu o svemu vodi briga, a posebno o bezbednosti, na mestima gde je prolaz otežan, organizuje se propuštanje po jednog vozila kako se ne bi zaglavila cela kolona. Dalje!
Posle uspona izbijamo na Zaravan, odakle se pruža odličan pogled u svim pravcima. Odavde se vidi kanjon reke Uvac, ali i planine koje okružuju taj predeo. Zlatar, Jadovnik, Giljeva, Golija, Javor. Sa ovog platoa počinjemo da se spuštamo. Nailazimo na zaleđenu reku Uvac koju prelazimo bez problema, a zatim krećemo na novi uspon. Na osunčanim stranama sneg je već počeo da kopni. Prošavši ispod vrha planine Jadovnik, u predviđeno vreme stižemo na mesto gde su organizatori planirali ručak u prirodi. U kotliću se kuva vino da zagreje i telo i dušu, a od hrane domaćini su za ogladnale goste pripremili poznate specijalitete ovog podneblja. I ovaj predah koristimo da porazgovaramo sa učesnicima bele sjeničke džipijade. Čovjek bez koga ne može da prođe ni jedna ozbiljna džipijada u Srbiji, a i šire. Boske. Gde si, Boske, nismo se vidjeli već nekoliko godina. Pa eto, Ti si na svakoj džipijadi, ali mene nema, tako? otprilike tako, ja sam skoro na svakoj, ako ne na svakoj, a vi nismo se vidjeli od 2007. 8. Tako nešto. Ali dobro, evo ispravljamo grešku. Kaži mi, kako si zadovoljan na organizacijom ovog današnjeg karavana? Pa lepo, jedna lepa priča, jedna lepo pre svega druženje. Kao što vidite, ovo nije takmičenje i treba da postoji ovakve stvari. Mislim, jedno prelepo druženje. Sinoć smo već krenuli malo da se vozimo, da se zanimamo ko je hteo. Znači, bez opterećenja, ko šta želi. Gde si Mišo? Bravo. Ovo si problem na jedno mesto, a? Jeste. Nije strašno, ništa polosovino ni puhlo, ali ja i drugari vrlo brzo smo to rješili. Dobro, da se dešavaju ovakve stvari često. Kod nas skoro redovno. Nas 4-5 koji malo vozimo ekstremnije, redovno vam se dešava. Dobro, ovaj karavan nije takmičarski, nema nekih ekstremnih stvari toliko, osim na onom jednom mestu gde su samo ovi najhrabriji to pokušali da malo demonstriraju. Jeste, i na takvim karavanima i na tome i tad najviše pokvarimo taj izgled. Olivere, iz Mostara ekipa, tako? Da. Ti isto. Iz Trebinja. Iz Trebinja, sjajno, momci. Kada ste stigli ovde? Stigli smo sinoć, oko 8-9 sati. I jutro sa stazu. Da. Ja sam malo ranije, ja sam negdje po 5. Ja, mi smo malo kasno. Kažite mi, kako vam se sviđa ovo? Super. Pa dobro, meni se sviđa zato što sam ovdje, ovo je moje podneblje. Rođen si ovdje? U Sjenici, da. Pa mi ovo nije nepoznato i uglavnom više puta se prelazalo ovdje. A Olivera, ti si pretpostavljam prvi put ovdje? Prvi put sam u Sjenici. Kako se sviđa ovaj deo Peštera? Super, sviđam se, prelijepo. Kaži mi, jel često učestvuješ na ovakvim skupovima, na ovakvim džipijadama? Učestvujem često, sad koliko je često, ali jesam više, jesam oko planarstva i u planini pa to je vezano malo jedno s drugim. I ajde da te pitam, iz Mostara ovde nije baš tako česta prilika da se razmenjuju ekipe na toj relaciji? Da, nije, ja sam za Sjenicu čuo preko Vaska i ovi iz Crne Gore i onda sam s njima se povezao jer ja dolazim na Relije u Crnu Goru do svake godine. U Trebinju ima zanimljivih predela, tako? Pa ima, uglavnom više, Okolini da, okolino, Leotar, Orjen. Evo, pridružujem se još jedan gost iz Hercegovine, tako? Da, iz Herceg Novog. Iz Herceg Novog, da, sad se sećam da sam vidio džip. Jeste. Majstor Smora. Majstor Smora ovde na Pešteru. Pa, višestruki učesnik ovih Montenegro off-road tura, tako da kad sam čuo za ovu peštersku turu i za bijeli karavan u Sjenici,
bez razmišljanja sam krenuo. Dobro, eto, sad ste uspostavili kontakti sa ljudima iz ovog dela Srbije, dolazit će i oni tamo, pretpostavljam. A i mi smo se upoznali, dođemo i mi kod vas, tako da? Jeste. Ali ne na ono letovanje na moru dole, samo to, nego baš na planinu. Pa evo u Herceg Novom je baš danas praznik Mimoze, međutim interesantnije je off-road tura i po brdima nego... Prvi put na Pešteri. Prvi put na Pešteru, da. Dobro, vidimo se nekom drugom prilikom, sve najbolje i na ovom karavanu i na svim ostalim stazama. Da. Prijatno. Posle obilnog okrepljenja i odmora nastavljamo planiranim putem. Prolazimo između brežuljaka okupanih popodnevnim zimskim suncem. Na ovoj deonici smenjuju se šume i pašnjaci, a pošto smo prešli preko asfaltnog puta koji vodi ka Sjeničkim barama, krećemo ponovo na uspon. Pojedine posade ovde imaju problema, zaglavljuju se, tako da je pomoć neophodna. Srećom, sve se rešava mišićima, pa nema potrebe za izvlačenjem sajlama. U nastavku vozimo izrazito kraškim krajem, što je karakteristika cele Pešterske visoravni. Po prolasku preko nekadašnjeg vojnog aerodroma na domak Sjenice zatvaramo predviđeni krug od blizu 70 km. Uspešno smo priveli kraju ovaj karavan, da vidimo sa Sretkom, glavnim organizatorom svega ovoga, kako je ovo proteklo. Pa kao što ste sami vidjeli, što ste zabeležili, ovo je jedna od najvećih karavana, do sad oko 40 vozila, da smo prešli 68 km, bez jednog incidenta, a vreme nas je poslužilo, tako da je druženje bilo fantastično. Ja se još jednom zahvaljujem svim učesnicima, svim sponzorima i svim drugim pomagačima pri organizovanju ovog karavana, koji nije ni malo lako organizovati, ali ljudi dobre volje, zaljubljenici u automobilizam, prirodu i avanturu, uspeli su da napravi i zasadi celu priču. Sretko, ovo je sjajna priča za promociju ovih predala. Pa sama priča je i ceo karavan se zove propagandno-turistički. Znači, beli karavan terenskih vozila, propagandno-turistički, da bi pokazali naše ruralne krajeve gde su ljudi pasivni krajevi, gde teško ko živi, ko teško doći. A jednostavno da se osjeti malo težak život našeg seljaka u ovom delu. A u ovoj čarovnoj prirodi je predivno, znači lepoti i ostalo. Evo, hvala ti, si ovo organizovao i za nas i za sve ove ljude i naravno bit će prilike da se još vidimo. Vidimo se u junu. Tako je u sam februarski sumrak završena karavanska vožnja Bele sjeničke džipijade. Učesnici iz svih krajeva Srbije, kao i gosti iz okruženja, za koje će narednog dana biti priređena takozvana slobodna vožnja, imali su odličnu priliku da uz nepreterano napornu stazu uživaju u lepotama pešterskih predela ogrnutih u zimsko ruho. Kompletnom utisku svakako je doprinela dobra organizacija, ali i tradicionalna gostoprimljivost domaćina, po kojoj su ovi krajevi nadaleko čuveni.